هەڵبەتە میێوانێکی من هەیە ئەو خۆشی بێگومان مامۆستای زانینگەهەیە بوویە gelek caran digelî me wekû çavdêrî siyasî behezkirin ham dê behsê prosesa perwerdê dikin bêguman hûn dinasin mêvanê min yê hêja Diktor Ferîd Seعدûn ew çavdêrî siyasî û mamostayê zanîngehê ew ji Qamişlûd gel me ye. Diktor dema te baş be. Ez borim te guhdariya me kir me behsa proses û pêvaja perwerdêkê li Rojavayê Kurdistanê di nava 10 salan de gel û rexne tê girtin. Ev prosesa menhece hatine siyasî kirin. Di heman dem de xalên îcabî jî hene. Bu numune yekem cara li Sûriye xwandin bi sê zimanatê te xwandin bêguman ku menhec lê rexne jî hene serinca te serveyekê. Êvar baş yani bi rastî derd û êşî hersan li destpêka vekirina dibistana û xwendekar û şagird herin dibistanên xwe ev derdê hanê tê dobarekirin. Yani xel dikevin wê metirsîna hanê de gelo wê zarokê me yani ev xwendekarê me wê kîjan rexî bin li aliyê dewletê bin li aliyê rêveberiyê bin ji ber devera me anaka yani hatiye avakirin li ser dê rêbazan. Rêbeza dewletê û rêbeza rêveberiyê ye. Ev ya jî yani pirsgirêkeke mezin ji millet re şerkîş xelkê re çê dike. û ji ber wilo jî yani tê bine rêjeyeke bilind ji van xwendekaran bêxwendin dimînin narin dibistana berê xwe din kar û yani derdkevin wek dibêjin yani dervî sîstema xwendinê. Yani divan 10 salê hanê de guhtinin pir mezin çêbûn. Anaka karin bikarin bînin ser ziman yani sîstema perwerda dewletê têk veçûyî ji gelek aliyavê yani dibistanê wana nemane çend dibistanê li Qamişlo li Hesekê mane ne têra xwendekaran nake ev yek jê adîtir hikûmet bi xwe yani têk veçûyî ji alî aborî vê yani nikare ew pêwîstiyên diravî pêk bînin ji bo giva dibistana nû bikin ji bo alîkariya xwendekara bike ji bo karibe kadir peyda bike yani gelek aliya de dewlet nema karib vî yani em karin bêjin bî barê hanê rabe. Di aliyê de yani hemberî wêna rêveberiya xwe ser ji 2014 û 15 de heta îroja îro sîstema xwe yî perwerdê daxist û ew ye anaka birêve dişedivê pêvajoya va 10 salan de yani rêveberiyek arîbû sîstemekê ava bikin ji perwerdê re ji xwendina seretayî heta medî hetanî a zanîngeha. Ev sîstema hatiye avakirin bi rastî yani gelek kêmasiyên wêne hen bes li alîkê divî jî wek em dibêjin yani tiştên wêne îcabî jî hene yani ev zarokên hanê ev xwendekarên hanê dewlet nema karî bû bi karûbarê wan rabe anaka rêveberî vî karî dabe ji ser milê xwe û karê yani ji wan re wek em bêjin yani zemînekê amade bike ji bo ev kesana bêxwendin nemînin lê mixabin yani gelek têbînî li ser hene a sereke yani têbîniya sereke tê holê tê gengeşekirin gelek yani pênasiyên bi rêbaz bi dibistanên rêveberiyê tune ji ber wilo jî evaya dihêlê pêşeroja va xwendekaran nexuya nebe yani pêşerojeke veşartî pêşerojeke tim xwendekar tê Diktor helbete ev pirsekê gelekî ciddiyet û 10 salan bixwînî van hemû qonaxan derbasgê şonda şihadeta etiraf pê neyê kirin. Weke te gotî pêşeroja wan ya tarî be. Bu pêşeroja wan ya tariye gelû. Di heman dem de madem şihadan etiraf pê neyê te kirin henî çare nivîsê vê xwandinê dê kî veçî gelû ev hemû te'be. بخواد بنارین آمد یعنی رهبری به شیوه جدی لسر بخبت یا کاری بو پیناسینا کجی پی بانیانی نه امنه دوی پیوستیا که پیناسینا دولتی پی هب یعنی کاری بون یعنی پیناسینا دورن دی پی بانیان نمازن زانینگاه یعنی اف زانینگاه که پینانا زانینگاه روز آوات پیناسی پیتنی وانا قریب یعنی افزان نگاهانی کار بکرنا شاغک جزانی نگاهین کردستان جزانی نگاهین دولت اروپی بن جدوره که بی یعنی باورنامه گتین استاندن و درچوین و زانیگاه رجعوای کردستان یعنی گپیناسینا که وقت بیجین یعنی زانیگاه دایک یعنی آمازون او یا اف باورنامه بهاتان امذکرن وی زانیگاه سرکه اوانا پیناسینا وانات هات چاره سرکرن لیم خابن حتان روجا ایرو سیستما خواندن و پرورده و زانیگاه سرته اوا کرن روجاوای کردستان ده نلگور پیوان ناف دولتی یعنی حتانی انا که او شیوه اکادمی ده نساز نبوی وک دزگاه که خواندن که بالا بلند یعنی بله دکتور سدمچی گلو و میناتا و بدهان دکتور اکادمیسیان و مامۆستایên zanîngê li Rojavayê Kurdistanê hene yani
بدينات اف ابو منهجي فات جرك وسرنج سر هندي اف منهج زيدتر فورمك سياسيه ايديولوجيك بخو فگرتيه ده ما دم ده سيستم که پیشکتینه کواليتينه لگو ستاندارد جهانی وکتوت بیجی كوات اف بخو تا چن کی ماسيه که گلو يعني درينا مدى افياجي تشتكي سياسي بهتر قريداي بسياستا غير بريد شوبين وسياستا بيريك دفرا مدى دين يعني شوباندن جينا سياسات دسوردانا كوينا زانينغاها هبا ود سيستما پرورده ده هبا دنارينا مدى بهشتانا جي كسن اكاديميسيان روانا ريفبريا وينا بكن وانا سيستما وينا دينن وانا حمياني ريبازن وينا مدى بكن وجير بخبتن دنارین آمد و بی گروپی اکادمیسیان و کاری با بدانا پیش و بهشتانه اگه پیش که و گور پیوان ناف دولتی به لیم خابن حتانی روجا ایرو یعنی وزیر پرورده یعنی او وقت بیجن یعنی سروک دستایا پرورده و زانیرگاه اویا حتانی روجا ایرو ندیر چوی زانیرگاه ای فبياجي يعني تشتكت دانين نب شويه كي اكاديمي زانستي تي دانين بله دكتور سرنجات اگه جراسو صاير ولی برس دكتور فريد سعدون چاودێری سیاسی و مامۆستای زانینگەی ئەکادیمیسیان لە قامش لە ڕۆژاوای کوردستان گەلی سپاس دکتۆر